Nyo Umilon jaman di peti hece legop nungku imamud penan imam muda ya. imam Mahmud dah. Itu biasa orang helam dah tu garut. Kalau ini lengkap karena tayo Jufit na nanti bertugas di Malaysia. Ya. Ya. Engkau Jufit kan Thailand awak baru habis tibit. Dibuka lah kan. Thailand awak baru habis man urang kamu lagi tabah dalam istiqamah tapi natru habib natru ulama-ulama pengajian Abu Payah pasti tapi pada tempat kamu ini. Titik boleh nak Jufit nah. Nah doa dia. Jufit. Lun lagi ancik dan ku umilon jamu te mengandung kulun takir kok bung. Anak gede ro. Ya. Mati yang mume kulun 7 bulan. Tapi kara getop prut-prut. Tapak bayi lun di dalam tu tak bukan air gede nana sama dengan bayi lain. Ya. Jadi akhirnya kepuban ya belum pulih tapi begitulah hilun umilun kumat rumah apa hakikat jarwaki hana getung bayi lun tinan pun mati mendarah-darah hana getung bayi lun tapi lun tinggal bak nek gecok linek karena juga dengar su bayi lun cuman umilun pulih cuma titun tun lebih umilun kamu me kadik gede sin jadi lo udip tajan nek. Ya. Lon ti kurung ton lon ka hana lu tinggalin tajan ni. Kalau nudik gero. Kita le blatun lo ngentat buat na di keluar pesantren lo ai londang. Karena bukan nyan yang lon minta akhir ji lon le blatun 7 bulan lah lon duk tidro. Pe blatun 7 bulan na lon duk tidro. Karena lon hana ai londang entuk bapi lon gecok le gak mai lon bak beut lagi. Tapi lon nuwat tak barang kangro. Bak lon duk ino. Lon ang kebut lon gebeur kameng lon gebeur wiri. Dari zaman ke zaman. Lo hana tadi. Hana tuang nganumi yang penting doa, hana tuang ngabung penting doa. Bapi lon mesti hana ibri harta warisan di keluarga, ike mahkamah, lon stempel dengan ikhlas, lon tenang hana akan lon tuntut. Dempa lon makna harta kedua je lon minta lon maga. Ya, Jufit. Yang kelagian lun urang hanapim yetek bak umi dari balahi dan lun urang hantam ilan ki umi tapi lan ki gop dari bayi tampi umi kam meninggal ke no ablu aku bulan hantolo emene umi hantolo emene abulon lun hantolo mengadu hana apa lun du lo im lun gebeur kameng lun gebeur birinya untuk buat sampai akhir ji lun publo kameng lun publo biri lun lumong sampai lumolun kamu 10 ribu. Ate kompe Aceh lumolun bublo ino na lah tinggal atra Allah 3 ribu botu na lah. Dalam lam tanah 3.500 hektar. Tapi belum menempu ada dua kena tahu renci dan kena tagom. Alhamdulillah. Ya, yang penting lun jaga dah dua lombong terkah lun dua. Ya, Jufit. Yang penting lagian lun kuhana lun fikir apa lun totoan kelon kena laju. Allah kali ketulir rezeki kelon kali gatuh. Ya. Ya gok mantangi fikir tengok pak komentar rezeki punya lu hana pihak fikir. Ya. Nah lagi. Bapi lun na motor taboh 2 lihat sampai tiplo, bapi na Honda wanyo tampil heplo. Bapi pajak lun bayi Honda lun dua oli lun ganto lu hana umang na apa. Bapi wanyo taposaan itinggal lu na masalah. Wanyo ya uang urang si rumah kapulih na masalah. Ya. Lun siap apapun. Karena lu manusia yang kesiksa dunia oleh Allah. Dengan cobaan maksudnya. Dengan cobaan Allah. Tapi lun tetap kuat. Lun kuatan. Cuma lu ada kapoh lihat malam. Lun sering sedih dan terhati dengan Allah yang penting. Lun hantam urang hantam ngadu ba urang si. Lun hantam pegahai. Pua takit manteng umi lun abu lun gohlom gupubat lun metiga lun takit gohlom. Tapi lun tabah. Lun tamor mo takit gero, lun pubat gero, dempe gero. Ya.
Lun lumbuh menejak ke malam raya ni kalau lumbuh fitrah tu. Terkejut awak ni kalau lumbuh fitrah. Kalau pegang. Ya. Kalau pegang abah ni kalau karena lun halun petakit hati gop karena lun kalau rasa pakai ban susah dan tedih udip lun. Makanya lun haik lun ke gop. Lun haik lun upat gop. Lun haik lun petedih gop. Merangka so mantang kaitan monglar moh lun halun putnyo tengah himo lun tampuh ya mata gop. Lun hantar gada-gada karena lun katip lu rasa rengku. Ya. Katip tak lu rasa kiban lun manteng mit yang harus mengadu yang harus laki tapi lun lengkap ego. Bapi lun lahilang keluarga urang gad lahilang keluarga urang na tapi menyo abu berpihak lun mak lun kumat lom kaki lun gala abu ane doa sabar jeut abu wat dan hamadran bein temu beut pernu awak cucun nerima awak beut lun kaji lun sabar hanapa ni kira ke lun dan kaji abu lun kadang 6 bulan 3 gajeng lun popoleh malam kerja kan barang kampung gajeng lun merasa lun nyoro raya anje lun kalan gom ngurun si nyoro raya lun anje lun kalan gom iting kuale urun si tadi tapi nu hat lun nyog ane gom iting kuane lun tadi lun menyolo mua tabe tengah malam baik kan lego jik ni tanya mbak urang ngampung rono habia ke ban udip lun Ya. ni bejak bang ngampung rono habia ban tabong rono habia ja Ya. minta urun tua-tua nya kau mu 60 ni tayang ke ban udip lun nyo lagi lun pegah lun hana dusta Ya. Ya Jovi. Betul Jovi. mandung urang ngampung iweh ke lun mandung urang tua inong agam cik putih mandung iweh ke lun tampe no hak urang iweh ke lun urang ngampung mandung ngampung iweh ke lun karena lun pada saat tu selalu bantu karena kadang pua bermasalah dengan polisi lun tu dengan polisi pua bermasalah dengan polisi lun tu polisi pua polisi urang Aceh bermasalah dengan polisi juga lun bantu mandung lun bantu popo anjit lun bantu pasti lun bantu Ya Jovi. lun lagi urang ji hantam pernah lun tinggal diam menyo urang kalun ture bermasalah menyo urang hanalun ture laki bantu bak lun popo anjit lun bantu dengan karena Allah lu hantar laki hak bak kau udip lu lagi antuk membantu kau bapi pupu yang jelum bantu lagi udip lu pikir lu urang lagi tahu lu hanai hek tahu dia lagi lu hantam pernah mudah santai lu hantam pernah mudah menduk lagi kau duk bak kedai kopi kem lu hana ya berkok bak kedai kopi lu hana lun motor hanjit lu me peh gop me dia empuh han lenjak lu gop bapi ngom motor lun anak ingin lu merenuh anak apa lun cekal lagi lagian lun urang jimnya mari kalau lu mari naik mari kakak naik mari lagi nyo alhamdulillah kami menduri ngau adran nyo rajekan ngontor apa kabar kau malaikat nyo kalau dari puasa paduk lun buka TikTok yang ketampe nuhan baca lun buka TikTok bak membelah puasa yang keinuhan untuk anak galak lun tup lun blok rumah lun blokir mandung kabe tinggal yo kan anak galak lun tup membang galak lun buka rumah lagian lun hana lun udah orang yang fikir mati dari kaki akan lebih good akan lebih good lagian urang ikan kelun merangkap berpreh dua orang dan Tuhan kun kurang yang hukum karma berlaku anu dik mati ana apa dah gok-gok tu